Ole kaini naw pang Sunday school line to kalo graduate ta hai popo le nu le pa hai ku ma ngen na kan hung sim numa nang ni nu le pa hai koshan inti hi I mana nu le pa hai in pol shang in phun hai hi koshan chu ani am Bible a koshan le pol in phun hai hi thumun anni am voice na mi ke che tu pol hai hi koshan chu ani am Tulaya Paul in phun hai hi koshan inti si chun keini ruthar hai hi ingleya amike che am pathin thu in min chuk tir haya khan in chedar na thu hlak achang si no a kan khushi hnungin Delhi tlanga sang ni som pathum khan Paul phun lein rule chahai le unaw ke chein kan uma ni danga Hmar tonga kan in Paul pui hlak kan rule chale unaw tam tak haile kan in hu phak tano a in hu khom na dinga hun tha kan nei sun naw pang Sunday school a kan rule tha then khat hai chu hung in loi talovin an uma chung hai chu an nu le pa hai thu an zom lein pol danga an fe ta le ani hun alim pe ya kan unaw Hmar tonga kan lo in pol pui hai hlak hai kha mer shi lowin an zota then khat lem chu Sunday school kai num ta lovin an song pha hil kan hu in mak kan ti sin khom in loi na bikin adang ta thlat lein ko le ban phakin an ta no hing hlol hin nam khat khom mer shi lo angin alovin en thei hi tu suk sulam koshan 80 lei hi ani am tum asim tha tu ding hi nga koshan lea in mi che pe chun Hmar naw pang inzat am chedara umin mer shi lo anin changding naw pang Sunday school kai num lo le kai na ding nei lovin naw pang inzat am e la sim ding nam dang karamo hing naw pang hai in min seilin tir ding khopuya ei tong le nam nun phung e in chuk na hun poi mo hi ko shan mingai chedari na pe chun ei khotlanga naw pang hai ma khuding kan ngai ngam no vaile nam dang kara tong khat mang ha hi mi chedar to no sham dingin nu le pa le koshan thui tu hai kan ngen cheu pathinin naw pang Samuel akona rol thimpu eli ina shilfi pe angkhan in pum khat na rol kan shi thi ingtinam in Michel feeding be say 9 sam takle kan ngak jing cheu